Takže som zvedavý a ideme na... Takže How much longer? sme v We're aute. almost there. No a It's a pity you weren't able to meet your Nana while she was still alive. takže je Now to you should at mama, least tell her goodbye. sestra, otec a my sme asi... I will introduce Arisha to my Nana. They will get along well. Takže deka Nana, babika, tu je. Finally arrived. You can get out now. A čo to je? Aha. Everyone follow me. Čiže som nezatvoril dvere. A tu kde ideme? Deký hotel, alebo panelak? Či čo to? Slavic, grab the key. It must be under the mat. Takže my sme Slavik. Asi. No, takže tu je kľúč. I pick this bed. I know you grew up here, Že- but there's something unsettling about Čo this place. teraz? Takže, Don't worry. It's just one night. Tomorrow. takže oni sa tam do kuchyni idú. No a my ideme. It's late. We must head to bed. Let's Takže musíme... To čo za baba tu? Jaká baba tu je? Jak keby na pohrebe, alebo neviem čo. Opäť tu pohreb, asi bude. Dobre, takže teraz ideme za sestru. La 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 la. La 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 She la. occupied first. Aha, takže ideme spať. Dobre, takže ideme spať, no a uvidíme. Brother, wake. Takže máme stať, alebo čo? Oh, that is such a great idea, Nana. Quiet. Don't wake them up. Počkej, čo sedíš na babče? Vidíš, že... A kde je tá babča? Tá babča tu bola, nie? Oh, that is such a great idea, Nana. Hey, Slavic. Hi. We're playing games with our Nana. Ale Want to však, join? jak Anya, what hrať are you Ríša, doing here? tu bola babča, Nana's nie? no longer with us. Nana je No, she's stará. alive. She's standing right there. Takže tu nebola tu? Bo. I Skoro som infarkt dostal. think it was a dream. Takže to bol iba sen, ale aj tak skoro som skolaboval. Odd. Is Anya already awake? Dobre, takže ideme sa pozrieť, či sa nám to sa nám asi iba snívalo, ale... A kde je tá babča? Kde je tá babča? Čo ju pochovali? Asi pochovali babču. Finally awake. Však Come. ty si mala byť mŕtva. I thought you were dead. Your Naša- Nana is of course not youthful Si mala anymore. byť mŕtva, som Not videl, je old mŕtva je. enough to perish just yet. Buď ticho. What did you do to my sister? Watch your tone when talking to your Nana. What sister? You better take that trash bag out before I whack you. Takže máme vyniesť koš a ísť hľadať sestru. Čakaj, som je to... Dobre, takže... Čakaj. Dobre, zazvoniť sa nedá. Klikajte vnútra, tu nič. A tu ďalej sa nedá.
Dobre, takže ideme von. Vyhodiť odpadky a nájsť sestru. This is Ta unusual. babika je... Why is Nie je it to ty? here? Takže to je to tá Something babíka. strange is happening. I need to hurry up and find my sister. Takže to je moje sestry babíka. Hey, come up. A čo chceš ty? Hello? Was it you who arrived yesterday evening? Yes? Why? That old woman in your apartment is not your Už Nana. stará Come with me. I'll tell you žena tu, everything. I know that something strange is happening Deka there, stará žena but tu je. why can't we talk Aj here? vedíš, It's dangerous to stay here. On je- That hag can takže appear at táto any stará žena je moment. nebezpečná. Okay, lead the way then. Dobre, takže ideme. Hurry! Čo? Počkaj, mám ísť za ním? Ja neviem, či by som mal ísť za ním. Dobre, to idem za ním, ale ja neviem. Čo za budova? Where are you? Čo dobre, idem. Počkaj, mám This prelesť way. plot? Hurry up. Čo dobre. Almost there. Don't stop. Nezastavuj, a ty si čo, zastal? Tam nevraví, že nemám zastavať, on zastane. To tu... Logic. Keep forgetting the spinner. Could you look under my Takže tree? máme tu toto, zbereme. Dáme tu. Dobre, takže ideme za ním a... We're safe here. The hag doesn't know this place exists. What on earth is going on here? Do you know where my sister is? Takže I haven't či seen viem, her. kde je moja Her sestra. crony kidnaps kids for Tvoja many years, sestra je so it's no stratená. wonder your sister is missing. There were others? I had a friend long Ja som mal ago. priateľa Played together near this place. a sme sa hrali 20 rokov predtým. This is a really cool place for a treehouse. And I also know where you can get boards and tools. I'll show Počkaj, takže you. to je ten priateľ jeho. Takže to je jeho priateľ asi. Pred 20 rokmi. Wow. It feels like there was much less water here before. Počkaj, How do we get to the other toto side? chladnička. Nebola hodina? Bola hodina, či? Ó, keď som ho Whoa, keď that som fall rozcígal was toho epic. chlapca, no to... Dobre, takže chlapca som nezabil, takže to je podstatné. Come on, let's. Dobre, takže ideme. What's the matter with you? This is a witch house. Let's leave before she notices. It's just Kitty Tails. She's just a regular old woman. But Takže taká lads stará say, žena. why are you so spooked? Do you want to build a treehouse or not? Takže my I by do si want postavili dom na strome. Takže ten dom na strome postavili tí dvaja chlapci a jeden z nich, ten čo hovorí, že má priateľa, no to toto je jeho priateľ a pred 20 rokmi sa asi dačo stalo, neviem. A ideme na nejakej starej žene, takže That's the shed we need. Crap, she's also here. počkajte, Just to bend tá down so stará that she žena. doesn't see us and follow To me. stará žena. Ale musíme ísť nenapadne, lebo nás chytí. Ešte aj v spomienke. To bolo tesné. No choď, lebo nás chytí ešte. Go ahead, I'll guard. Why me all of a sudden? Let's draw. Takže Fine. máme ísť do toho domu, či? 2, 3. Yeah, fine, I'll go. Počkaj, prečo tam ideš? Že ťa chytí?
Tu čo sa stalo? Tu čo, toho chlapca Your niesli? friend was never found? Takže Nobody takže searched. jeho People in the priateľ je village forgot about nezvestný. him, like he never existed. Even his Takže parents. to tá žena uniesla toho chlapca Is this Takže- why your mom and dad were a acting so uniesla aj strange? moju But how is it possible? Moju During sestru my uniesla. childhood, there were always rumors around that this old woman is a witch. There's another woman who knows more about this. Takže musíme People say she chytiť. went mad after her Musíme- sister went missing. Musíme oslobodiť toho chlapca aj moju sestru. Abandoned boiler room. Take this key. It opens the door in the drain pipe. Kľúč. Through this door, you can get to the boiler room. Dobre, takže máme kľúč. A musíme ísť asi do nejakej miestnosti. Neviem do jakej, ale musíme ísť do nejakej miestnosti. Takže musíme nájsť nejakú miestnosť, neviem jakú, ale... Počkaj, tu nemáme ísť. Takže my musíme ísť asi do druhej strany, ja som debil. Dobre, takže do druhej strany. Čo tam svieti? Čo tam svieti? A to aj predtým tam dačo svietilo. Počkaj. Pneumatika. Dobre, takže máme takú pneumatiku. Počkaj, to sa nedá zobrať, dobre. Takže asi máme hľadať pneumatiky. Takže... A tam je ďalšia. Takže máme dve pneumatiky a tam je tretia. Dobre. Takže celkom rýchlo ide. Takže ideme. Počkaj, sa nedá ísť, to je zmočia. Počkaj, to čo za drevo? Aha, ja to. Dobre, takže máme tretiu. A ešte jednu, auto má 4 pneumatiky. Počkaj, takže na druhú stranu asi nepôjdeme. Dobre, tak ideme. Asi tu by malo byť čo. Yes, štvrtá pneumatika, dobre, takže máme všetky 4 pneumatiky a ideme do nejakej miestnosti. Počkaj, tam je tu tá miestnosť. Takže my musíme ísť do tej továrne, lebo ona asi uniesla a tam dáva deti do tej továrne. Tá žena, stará, ruská babička, počkaj. Takže tu máme dať pneumatiky. It works, but I need more tires. Počkaj. Aha, tu. More. A couple more pieces and the valve will rise. I think there's one more left. Počkaj. Počkaj, sa vypustila nádrž. Takže teraz by sme mali ísť sem. No a... A ideme.